tutung itang thungai hia tingwa hi le Niangbawi o Niangbawi chi a hiya hiya hi le thudik pansana ki gel a hiya gel tu a hi le ke lian than sang a hi ipan ngal ding Niangbawi in hon message a ulian kanu darna tudek non ho mandiam kanaw nu kya to ina dek ka hiu hanchi hi kenleng napa ko yaw mei ta nyang ka chi le kapa na di chu na thei sai voi ulian chin hon dong kik pa hi amau unaw wak in sunga thom hau taka dia hi danu ka ngai twa changin hi thei ka sama ma ke ya ka wa ho pa hi ama hi le college kainon ke ya anaw nu siami pen class 10 simle la hi ka wa ho ni ta kin leng anaw nun lai na sima Niangbawi in puan ni ta kin na so phi school naw pang hen khatin lai sim ngai lo pi school kai thei non di hun na tom thei phak la hilowa achi ew aw lai un siami in bel ale khabu ma tut pi ni nget mai hi Niangbawi kya nga puan so pha bol na cha ni tak nung nungin na sop lela ka chi le sun cha nga lampi la ya wa tut zel ngai a hi cha suna ki sop ngi man ngi lo pi ulian chin hon dong tiaw tiaw hi Wai ka chi hangin a thei lo ka hi zen ke a boy dan bangkim ka thei lum lat sa ve ka hi Niangbawi hi le kam siam lo a hi het ke ya pau khe buk sek hi a changin a he bang ki sadek dek hi sang ni le som kumpe ka pan kalung sim mit kha a loi den a hi a nungak mel hoi tak leng a hi himale hwai hun lain class 10 simpan a hi manin ina sim thu a kya nga bangma ka gen ngam tak tak ke hi khatwei bel hoi sa ka hi dan le ziding tan pha a leng de hwai sa ka hi dan ka bagen khazwal hi aman leng mi vote guk sak the a ka chang ino han chia ka ngai to thak thak le ka pi ching hun chang hananga kin a chi nop na dan ka khonung the hiat thak hi hunte hong pai zelin mun tuam gam tuama ka ki henwa ki thuzang na lam leng de bang ke hi kum khat sung ka ki ho khak lo hunu leng a oma kalung simun bel ka ki phok zel sa mu hi dor nei ka hi manun ken hwai ka ngak zela van hong le om zogi ye sima hi manin phone na tom ka khoi man lo ni atam ma hi ni ta khong chang in a hi le phone ma lom bolin ka khoi zel hi Facebook achi te loi uleng ka khoi zela kalim dik tak leng ka tak lang di de mai hi kamin dik tak leng ka zum pi twan ke ya thudik gen tam loin thudik sim tam le hang lim dik tak koi ngam lo na ding bang ma om lo a hi dan leng ka thei chian ma hi ita khat tu thak theina ma Facebook ka hon le friend request som le khat banga na om so hi min hon ngai na a lom ta hi nuam sia ka nget na request an pelut na tu ka thon ko inuam ke hwai zakin ka ban confirm zung mai hi sotlo nungin mi khatin hon message a ulian dam zel mo hon chi hi ken leng lamdang sa sim ko ma alim ka etle 2010 kuma it na sim thu ka na lel pi khak nge Niangbawi an hi mai ma hi dame nangla dam zel mo na wang nge khong ka chi zo hi kalni mong ka ki message nungun ulian ni danga kana ki cham na manghil nai lo ke ve hon chi hi ken leng again no pen man khe pa ngal wa leng nang tang wal nei ta mo ka chi le hong he dek mo ka nei mok lo we ka pi chin chang tan pha honangak ti dana hon koi daninga muang ta ka ka hi han chi hi ke leng ki pa gu simin a chi le to bang a hi le bang chi so me ka chi le ikingai ta diam le ulian han chi a ken leng midang ngai nei lo ka hi manin ka ya suk pa jaw hi Niangbawi te bel nei le lama kwa ma eng ke wa amau khomin no ma sama ma mayu hi himale a in sungu a chidam twan ke apa se pai pension himale zudon a pension lo jakin a in sungu a boy na neu atam the ma hi ama ala ki ngai se bai ma mi a hi manin a changin hon sulung kham the ma maya a ka I mut kham lo hun leng atam ma hi ken leng ka hi the top so in Bible 1 Corinthians
bungsom le thum pumpi khong asim dingin ka hak zel zel hi puan so pa zo phetin ka kyang a hong tua pangma gen lo hialin dai di de ni lo in ola hong ki he phe komin bangchi niang ka chi le ulian nan bible chang khak te thupi theilwa uchituka thupi nanga pan itna katan jagin hampha ka kisa gen masak ding pen leng ka thei ke ken ka hon na thei siam nge ke ya nan itna ngai sak loin ko na he san khak gi ge manin hon ngai damino ka hin khwa na thei baka ka sian thol na leng ka na man so ata a hi dan na ngon leng na thei vek himale non tai san nge ke ya non it lai lai jagin hampha ka kisalwa ulian chin khase takin hon gen hi ken leng koi phei topin ami tui kanul komin niang ken kon it na sanga thupi le lian zo tham pathianin hon i ta hi lungkham mang banga oma it tu ding be na ki saklain leng pathianin hon it gi gi a hon tai san nge ke ken leng hwai it na lamdang ka the sia ma pan hon it tak tak the pan ka hi simle ya ke din nang lo nga la om ke ni dang nga dia gin na nga dia ginom den ding ka hi nang kya na hi o nyang ka kinep na ka chia amit tui vung kil gel ma le ki pa miel takin honena ki pa thu hon gen hi ni tak lup dek chianga in kwan ki khop na nei zel ka hi manun sot ka om ke ya ka paisan pa hi in lam zwana ka paile lampi kyang khonga ui atam ma ma maiwa honanam fut fut pol leng a be ke ui kha zan phal lo a hi dan thupuan om lam ka thei ke ya kha zan phal a hi dan thupuan om lam bel ka za khange ke hi yai wi te loin hon ke mok le si na to thei a hi manin chimul thu seng sung hialin ka pai hi si le hinding na tom thei lo hi ma le in lam ka zon te te ya atopin bel in lum dam takin ka tung thei ham ham hi wi khong duty bang leng duty dinga hong ki pathial changun zo i ka mu boilom ama hi dan chang hun tok ta hi imut somin sambang zal na lai khun bial ma leng mai mit singa imut the nga la hi mok ke Niangbawi kamit kha hong kilanga hun lui khong ngai to khedun dunin lupna tunga ke kya ka ki he to hi kumnga khonga ki khai ka hi manun kanaw pang bola ka thu hil khaseki wai hun changin ka in kwan sung thu na the sa hiya simmo tak ma hiung unaw pasal leng ka ke wa na u tu din hon gen kum le chin le poi ke hon chimot mot seki ken bel simmo na dana ka thu hil a hi zen zen ke ya ka itwa cha ka thu hil a hi zo hi himale aman ale lamda in ana kai koi se ka achanga kinak khak tek tek khun atam ma ma hi kagen sama bangin sun hun teng dora Biden ka hi manin kagim the ma ma a achanga I message man lo chang bangin hon he san pa pa sekhi lungkiat vung vung hun atam ma ma a internet pek khong hon ngen jela ka thun sak zel hi hunol ne isun suna I message chang in hon dong tan lo lo zela hon ngai tak tak lo sakhun lenga be ke hi hun pe zo lo ka hi manin ka kiswang la the ma ma a la hi the dang ka nei tuan ke hi lungim na tampi ana thwa ka hi manin thil yen bang leng the siam na sangin a hi lo lam da ya la ka thang sak ma ma mai hi lungkya thun tam ma la lamet na to ka kalu ka bol lem to zel zelu hi ke hun ol ne ilo tuka aman hunol ana hawlo a hi manin akitwak nge lo ka hi danu ka thei siakin alai siang tho sim na dimun khong ka ko mu zel hi nei le lama mi eng ke ma leu in kwan kitwak diam diama om tebel eng ma ma dingun ka ging ta hi ni taklam phat ka ba ho in apan zu ana khama anu ana bozel zel hi Niangbawi le siami bel anu kyanga ding din den maiwa kidi khit hi tu hi apa leng hang loi loi ko ma ina pan pot khiat nungin anu taun he nep the dan danin ka he nem hi anun hon ngai na ma ma maya ho leng ka ki ho the ma ma u hi atanu adia hon sit phet lo hon sit phet hilowin hon sit
lo atanu adia hon sit lo phet hi lo in muang leng hon muang ma a hi dan tan pha hon gen zel hi panpi ngai te panpi thei dinga pathianin hun hoi hon bol sakei ve chin ka hi thei to pa swa zel hi mi hing hi na ziakin I deuh I hon som changin buai na in hon tuam deuh abathun atam ma zel hi Niangbawi a hi le alung sim mun khat kia a pai giu geu maya thu hil a hak sama ma hi thum kom bangin mawan ka swan zelwa bang chidan hiam in hong veng thei zel hi anaw nu bang gil peng na hon neya damdoi ina ki et kol sung tengu ka hi thei top so in pan ka palak pi hi ni tak chang in ka bagya pi gi ke phala damdoi poimo tom bang leng alei to a pangin ka pa pezel hi huchi hun bangin leng apaun zuma anabai pi dena atanu anabai pi man ngei ke hi amaula achangin ki ngai se go pwa ki tha khong bang hun leng ana som se ku hi unaw du me to ka hi manun anun khat ve tapa ka ni lo zo ka wang se tel mai chin hon gen ngut thial hi Niangbawi leng alung buai changin hon hil pap saka he nep thei di ding danin ka he nem zel hi jingkal khat ka khan lo pheda phone ka etle ulian pyang thak dik tak te wan gam dik tak te amaw le mau aki that leu wan gam akai di wam chin Niangbawi hon message sa ka pu phetin Niangbawi message dong ding in kin dewin message ka gal ngala Niangbawi pyang thak dik tak te amaw ki that nge lo ding wai zakin nang leng pyang thak dik tak na hi le nang ki tha ding ana som non ma ke no chin ka dong hi thei siam ma hidin ka ging ta a hwai nung teng hu chidan lamagin kanon ke hi hun mualyam sa te khong ka ngai to ana sungin zan dak som le ni khong bang ana ging to vel man mai ma hi Niangbawi mit tui kai zoi ko ma ka I dan thei siam ta a hi dan hun gen lai khong ka mit kha a hong lang dun ha ki pat na in ka pum dim ta hi ke I dan le pathian I dan khong bang leng ka thei siam sak ve ka hi manin Niangbawi ka lung ngai lo non ke ya pyang thak dik tak a hingala ma ni ki that ki chi thil hi thei a hi lo dan tan pha thei siam a hi tak manin kalung sim anuam ma maya ka I muta hi